Ata kaychisipi napaykukichis Tata Dios bendecichon sapa unikichekta maypichus wasipi tukuy familia tantasqas kakushanchis y allin ch'isikachun tukuypaq munasqa hermano Efraín. Amén, pastor. Gracias, Ari Guajermos Aymanta, allí en Chisicachon Tucuipac, y Nayata Jare Tucuy Radio Remos Conapapis, Cuentan que Ratupi, Argentina Manta, Pacha, Joaquín Hermosianco, Joaquín Provincias Manta, Haga Brasil Manta, Santa Cruz Manta, pastor, y Natahari, que aplicación esta Tucuy Lado Manchar, los Paps Ganchi, que hay Punchagonapi, y Dios bendición Yartanta, Dios bendición Tucuy Wabasnenta, y con Antahari, pastor, no hay gupes Cusicuigo, Ajena Guajermos Aysmanta, Dios Palabranta, compartir Napa, que hay días, Mayrenchos, Mana, Yo Serichanchis, ni Hawaman, y wasikullapi kultutapi rurarichanchis familiallapi parece kuna watimanta da Dios anuanchik qallarisari wasimanta wawasni wasita qonqarpas kasharanchis familiata nispa parece charayku pastor wasillamanta kunanqa predicarisianchik kay WhatsApp neqta kay radio neqta lluqsirispa pastor. Ajina kashan hermano Efraín porque Dios pas palabran kanin sichus mana wasimpi atinmancho qallarita y chachita chayqa imaynatataq Dios paq wasimpi Señor paq iglesianta pusanman entonces chayqa k'amiwanchik qallarinanchista wasimanta entonces kunanqa chayamun tiempo wasipi tata mama wakichikunan wawasninwan kuska atinanpaq Señorta sirvita y también Señor paq kamachin kanapaqpis. Ajina Casian Pastor, creo que también una oportunidad tata Dios Juanche o Asinchekpi, Noganche familiaman, esposaman, wawasman, para la igurinapaj, muchas veces trabajuanga, yoxipunchek, yaikompunchek, yoxipunchek, ajinaya kunangri, pero que hay oportunidad más que cuarentena wanga, wasipi, muna y ganancia Casian Pastor Ari. Ajina kasha munasqa hermanoy ajina kastenqa sigue ñawpaqman rispa manaraja napaykuyman rishaspaqa munani tatanchikmanta mañarikuyta yanapayninta kankunawan kuska ajinamanta Diospaq palabranpaq siminisqanta ñawirikunanchispaq munasqa uyarikuqkuna. Hanaq pachapi tiyakuq Diosatay gracias ta hewakamuyku kaychisipi gracias niku pachiniku kay p'unchaytawan quwayku kawsay quwayku atishayku kawsaywan sano Señor parlakuyta puriyta Señor samayta tata Diosni gracias qaman kachun ajinataq Diosatay mañakuyki bendecinaykita sapa wawayki piskunachus kay wayra simita uyarikamushanku Diosatay qan sunquchay qan kallpachay Diosatay tanto espiritualmente aún materialmente pues highway tata Diosni imachus faltakushan chay tukuyta bendici Diosatay kay sapa suyupi gobiernos maypichus kamachiqkuna kashanku paykunaman astawan yachayta qoy Diosatay sunqunkuman tokari hinamanta tukuy llaqta kay pachapi atinaykupaq qanmanta yuyarikuyta hinamanta Diosatay bendici haqay tukuy médicos enfermeras kaqkuna piskunachus tatay Diosni peligropi que kashanku llank'aspa Diosatay atiendespa chay onqusqasta kikillantaq tukuy policías tukuy militares kaqkuna Diosatay tukuy piskunachus Señor kay periodismopi llank'aqkuna Diosatay paykunaqa Señor purispa kashanku peligro chawpipi Diosatay qan paykunata waqaychay tata Diosni mañakuyki waqaychay chay tukuy llakiykunamanta tukuy onquykunamantapis Diosatay hinataq piskunachus onqustas kashanku Diosatay kay virus onquywan qanlla kuyarikuy tata Diosni perdonay huchanta sanuyachiyta hinamanta kay pachapi tukuy wawasniyki tanto Diosatay iglesiamanta kaqkuna piskunachus palabraykita yachaykuña astawan kusiwan qharikunaykupaq hinallataq chay tukuy runa masniykupas sonqontapis llampuchay Diosatay ajinamanta paykunapis qanmanta yuwarikamunankupaq kutirikamunankupaq tukuy sonqonwan. Gracias qaman kachun Diosatay mañakuyku gracias ta haywakuspa Dios tataq Dios churiq Espíritu Santo sutinpi ajina kachun. Munasqa uyarikuqkuna kay ch'isipi munani astawanqa parlarikuyta wañuymanta ñaqa palabrata uyarikusharqanchik imaynatachus casada warmiqa kawsakunanmanta wasimpi familianwan qosanwan y kunanqa parlaricusunchis ari wañuymanta ichaqan wañuymanta parlaspaqa no sé si kusikunki llakikunki qanqa suyanki y imatataq piensanki wañuymanta munasqa uyarikuqkuna tata Dios yanapawasunchis piskunachus uyarimushankichis
pues hasta tiempo tan estayman napaygunaypaq hermanos ni solamente ni iman tukuy uyarikamuqkunata tukuy piskunachos resiwaqkunata kay Sucre llaqtapi kay Chuquisaca departamentopi o Boliviapi o Argentinapi Diostata sapawq taqankunata bendecichun yanapachun kallpachachun ñawpaqman rinachaq munasqa uyarikuqkuna munasqa hermanos ni parlaspa wañuymantaqa qanta pukulqankichu may k'ajkamataq kawsasaq nispa tapukurqankichu imaynataq chay wañuyqa maymantataq hamushan pitaq kamachin o Diostatachu churan supaychu churan imaraykutaq hamurqa rikhurimurqa chay wañuyqa Diospaq palabranman risunchis rispa kay Génesis libroman capítulo 3 versículo 19 tata Diospaq palabra kay hinata nin munasqa uyarikuqkuna Génesis capítulo 3 versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qeshwa parlaypinin kay hinatar kay Diospaq siminisqan. Qanqa humpi suruynikiwan frenteikimanта mikhunki t'antaykita ahinamantata watejmanta machuyapuspaña hallp'allamanta kutinki imaraykuchus chay hallp'amanta ruwasqa karqanki y hallp'allamanta kutinki yachanchik kay kuraq tatanchik Adán mamanchik Eva kasharqanku huerto Edenpi mana llank'aspa antes mikukuspa chay huerta chawpimanta tukuy munasqankuta huchallisqanku raykutaq wisch'usqas karqanku huerto Edenmanta y chaymanta tata Diosqa churarqa chay wañuytaqa ichanta ñawirillasunta haqay Hebreos libropi capítulo kashan 9 versículo 27 kashan Hebreos es con hatun t'aqaynin iskaychunqa qanchis niw huchichiklayninpi kay hinatanin tata Diospaq palabra y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio kaypitaq nin tata Diospaq palabranqa ahinamanta churasqa kashan runaqa nin wañupunqa uskutillata chaymantataq juicio p'unchay kashan ñawpaqanpi chayri imanita munawanchikri tapurikusharqanchis hina wañuymanta wakinqa ninku llaki problema kaqtinqa usqhayta wañupullaymanña wakinqa ninku imaqtintaq chay k'acha runaqa k'acha warmi karqa wañurqapun y ninku antes pay wañunanmantaqa wañupuyman karqa payqa joven karqa nuqaqa sufrishani kay hinata mayor kaspa nispa wakinqa munayman qanta purikunaykita ari wañuyqa kusiychu llakiychu yachanchik maypachachus wañupuqtinqa hik'uyta waqarikunchis chaypiraq yuyarikunchis wañupuqmantaqa sumaqta yupaycharinchik wañupuqtaqa k'acha karqa ninchik munakuyniyuq karqa haywawarqa yanapawarqa ninchik yuyarikunchik chay favoresta ruwasqanchista chanta kawsashaqtinri imaqtintaq mana nuqanchik allinta apakunchikchu paykunawan k'achata kawsakunchikchu wañupuqtinqa sumaqta ashka t'ikasta aparinchik velasta aparinchik waqarispa ima ruwanasninchik saqirparispa chay cuerpo lado llampiña waqarinchik nis yuyarikuspa k'acha karqa nispa kawsashaqtinqa nihaykaq por lo menos uq t'ikallatapas haywanchikchu uq mikhunallatapas haywanchikchu nitaq alabarinchikchu k'acha kanki nispaqa entonces allin kanman waturikunanchik mientras kawsakushaspaqa allinta qhawanakunanchik allinta watunakunanchik mana wañuqtinraq yuyarikunanchispaq waqaspa kunanqa
imanasaqtaq maypitaq tinkusaq. Munasqa uyarikuqkuna Tata Diospaq palabranqa sut'ita yachachiwanchik wañuyqa runamanqa churasqa karqa hucharayku maypachachus tatanchis Eva y mamanchis Eva huchalisqankurayku wañuy chayamurqa. Entonces palabranqa nin runaq kawsayninqa t'ika hinalla qora hinalla huk tiempo t'ikam hinamantataq ch'akipun. Chayqa kashan munasqa uyarikuqkuna chay wañuy física nisunchaq chay ñawpaq puntupi qhawarisunchaq. O sea, aycha cuerpo wañuy, porque kallantaq waq wañuykuna. Chanta munasqa uyarikuqkuna maypichus allin kanman waturikunanchik la verdad ninchik wañupun kunanqa. Wañupuqkunaqa t'aqakunku kay pachapi quedakuqkunamanta. Pero uchakapunku piskunachus Cristopiña wañupuqkuna ñawpapuqanku paykunawan tinkukunankupaq. Sabio Salomón nin kay hinata: allin puni antes rinanchik velorio wasiman wañupuq wasiman en vez de rinanchikta nacimiento wasiman. Imaqtintaq kay Sabio Salomón ahinata parlarirqari. Pero no qanchisqa a lo contrario entiendenchik. Antes riyta munanchik maypachachus familianchispata wawitan nasikuqtin ay munani riqsirquyta imataq qarisituchu warmisituchu kasqa munani abrazarquyta o qarirquyta munarqukuyta nispa chimpaykuyta puni munanchik. Velorio kaqtinqa mana rinchispis pero p'akisqa sunqu llaki sunqu rinchik. Imaqtintaq nin allin antes rina kanman velorio wasiman que en vez de nacimiento wasiman rinamanta. Imaraykuchus wañupuqqa saqishan tukukapun kawsaynin hinamanta manalla qawanqachu llakiykunata futiykunata unquykunata. Antes nasikuqtaq enfrentanan kashan llakiyta unquyta problemasta kay pacha kawsaypi. Chayrayku Sabio Salomón nirqa mejor antes velorio wasiman rina que en vez de nacimiento wasiman rinamantaqa. Ahina kaqtinqa munayman también ñawirinanchista sigue Tata Diospaq palabranta haqay Job libropi maypichus parlashan kay hinata Tata Diospaq palabra. Kashantaq chunka tawayu hatun t'aqayninpi pisqa kaq huch'ichiklaynin. Job capítulo 14 versículo 5. Nin kay hinata Tata Diospaq palabra: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Wow. Tata Diospaq palabranqa sut'itapuni parlan aún wañuymanta parlaspa. Wañuyqa tukuypaq mana wañuyqa respetanchu ni qhapaqta ni pobreta ni campupi ni llaqtapi tiyakuqta. Como imaynatachus kunan qhawashanchis qankuna tukuy uyarikuqkuna yachankichis chay hina waranqas pachaq kuraqkuna waranqa cerca huk diallapi wañupushanku kay unquywan y mundunta enteropiqa maychikaraqchus kashanku enterumpi wañupuqkuna. Pero kunan nuqanchistaq wañuytaqa mancharishanchis chayrayku tal vez kay maytachus nuqanchis karishanchis wasi ukhupi wisq'asqa ichaman wañuywan tinkuyman nispa. Pero kaypi kay hinata nin kay Job paq librompi y qhichwapitaq kay hinata nirishanari kay capítulo 14 versículo 5. Chayqamanta p'unchaykunasninqa sumaq yupasqa kashan. Chantapis chay killas qayllaykamushanña imaraykuchus qanchurarqanki runaqpaq kawsayninpaq tukukuyninta mayqinpichus manamin pasanqachu. Ashka yachanchik maytachus mana señorpi kashaspa niqkanchis wañupunan kashasqa kunanqa hampichishayku astawan kawsarikunanpas sepulcrunta wisqachishayku nispa. Pero yachanchis kasqanta autor de la vida Tata Dioslla solamente noqanchisqa kanchis como ovejas nin corderosnin. Chayqa niyta munashan
sichus noqanchej tata Diospaj palabranman hina kawsakusun chay pachaqa Dios tatanchej sapa kawsaq runamanta yachan mayk'aqchus mayk'awatankamachus kawsakunqa ima horastachus ichanta minutos hasta si es posible segundos nintinta tata Dios yachan mayk'aqkamachus kawsanaykita. Así que munasqa uyarikuqkuna kaypit ukurina kan ninki apurayta wañupuyman. Wakinqa ninchis amaraq wañupuymanchu nispa. Entonces nuqanchikqa allin kanman wakichikunanchik wañupuypaq imata wakichikusunchik. Imatataq apanchik ari kahumpiri. Kay ñawpa semanalla uj hermana iglesiamanta ñawpapun mayorña karqa y pay familia tapuriwan nispa kay hinata nin encomendata familiares niwayku churapusunchik kahun ninman nispa. Pero sin embargo nuqanchisqa como si pachaq watatapis kawsananchik kashanman hina tutap'unchay llank'anchik wasista rantiy munaspa lotesta autosta herenciata saqay munaspa wawashninchispaq. May qillantapis apakapusunchu chayrayku hupqa nirqa imaynachus q'alita mamaypaq wisanmantaqa chayamurqani kay pachaman ajinallatataq tata Diosniypaq ñawpaqinmanpis chayapunay kasha. Tata Diosmi yachan kawsayninchikmanta. Ajina kaqtinqa allin kanman waturikunanchik listuchu kashanchis wañupuypaq aychakurpa wañuyman parlashanchis. Munasqa uyarikuqkuna kan waturikuy imayna kashanki tata Dioswan. Imaraykuchus wañuymantaqa parlaspaqa mana yachanchaqchu porque kallantaq wañuykuna maychus chayamun mana naturalchu antes wañuykuna violentas nisunchajina. Maychus chay ukhupiqa kashanku munasqa uyarikuqkuna violenta wañuypiqa kashanku sipikuspa venenuta uhyaspa o chayri accidente porque chayqa mana planificasqachu. Pero mientras kay wañupuy natural taq kashan piskunachus edadmantaña o chayri onquspaña mayor kaspa wañupunku chay kashan wañuy natural. Entonces ari t'ukurina waturikuna. Mana parlayllakananpaq kay momento mañasaq hermanunchik Efraínta chawpin charinanchikpaq uqyupay chaywan hinamanta astawan unancharinanchikpaq tata Diospaq palabranta wañuymanta parlaspaq. Palabra y que me hizo de chava.
Gloria kachun tata Dios, man tata Dios pasutin, hatun chasqa kachun, uñaypa huñanintinpa. Wañuymanta sigue parlarikusharqanchik. Munasqa uyarikuqkuna, pasasunchis kunan qawarispa chay wañuy espiritualmanta, ñapis aychakurpu wañuymanta parlarikunchikña. Maypichus llaki, maypachachu uyarinchis noticiasta qawanchista kay runamasninchis wañupunku haqay karu suyuspi, kay sahra unquywan, sumaqtachu t'ikaswan sumaq kahunpi ashka runas cementeriuman apanku. Ancha llaki, maypichus ari según informamunku paykunaqa ari kahunman churanku cuerpota, pero chaymantaqa apanku maypichus kashan ari horno chaypi rupachinanku ushpaman kutichinankupak. Ni siquiera familiares rinkuchu ni t'ikaswan nima, ni siquiera tinkuchiyta munankuchu, solamente tal vez iskay o 15 familiamanta qawamunku nada más, y mana kanchu kay natural wañuypi maypichus kay costumbre hina ampanakunchak hinaqa. Mientras kay espiritual wañuymanta parlaspataq tata Diospaq palabranqa sut'ita nin, maypichus ari noqanchik piskunachus manaraq señorman chimpaykapuspaqa wañusqa kasharqanchik espiritupi. Y kunantaq gracias Jesucristo yawarnin necta cruzpi wañusqanrayku, aceptasqanchik rayku Jesucristota sonqonchikpi salvadorninchikpaq kawsarimunchis wañuymanta wiñay kawsayman. Pero chaywanpis ama confiakunachu, piskunachus ña Cristopiña kaspaqa sinchita sayana Señorta qhatikuspa, piskunachus Señorta qhatikuypi sayk'upushanchik, chiriapushanchik, q'aymayapushanchik, wañusqallataq kashanchis espiritupi. Entonces maymantas risunchis ari maytaq tukukuynin kashan chay espiritual wañuypatari, chay muerte eterna maychus kashan ari mana salvacioniyuq o pierdespa salvacioninchistaqa munasqa uyarikuqkuna ripuna kashasqa haqay ukhupacha lugarman maychus Hades, morada de los muertos nis chay chiqanman. Chaypi ñak'ari kanqa wiñaypaq wiñaynintinpaq. Entonces kunan waturikusunchik kay aychapi wañuychu astawan manchana kashan, antes espiritualmente wañuy kashan chaychu astawan manchanaqa kashan. Aycha cuerpunchikqa físicamente wañupuktinqa cuerpunchistaqa apanku cementerioman. Espiritual wañuqtinkuqa mayman apasqanku, infiernoman apasqakanqa, chay sara supay apusakapunqa chay ñak'ariman. Entonces allin kanman waturikunanchik kunanqa imaynataq ari kashanchis tata Diospaq ñawpaqinpi kawsashanchikchu. Tal vez kan niwankiman munasqa hermanoy hermana, ari nuqaqa kani conviertesqa bautizasqa unay creyente kani kawsashayman punichanispa. Pues nuqanchik necesitanchis waturikuyta kawsaq Diospaq wawasnin hinachu sirvishanchik, alabashanchik, yupaychashanchik, o chayri por valorllañachu riykushanchik Diospaq wasinman, o ayunaq oracionta ruwaq y kunanpis munasqa uyarikuqkuna wasinchikpi kunan diaqa piskunataq tata Diosta mask'ankichik ayunuwan oracionwan. Piskunataq qhari warmi wawaswan orarikichik, palabranta leerinkichik, ensayarinkichik o alabarinkichik tata Diospaq yupaychaykunasninta. O chayri suyasunraqchu iskay semanataraq orananchispaq, Biblia leynanchispaq, temploraq kichakuchun nispa. Antes kunan ari kawsari, watiqmanta rikch'ari chay puñuymanta, chay wañuymanta, ajinamanta Cristota sirvi, Cristota yupaychay, wakichikuy, porque cualquier rato kay iskay wañuy tarpawasun. Tanto físicamente wañuy kay aychakurpuychispaqta wañuynin, o sea ñawinchispata ch'ilmilpaynin, y maypichus nuqa ukushani kay palabrata leespa. Maypichus nishawanchis hermanos ni kay hinata, tata Dios yachan ni un minuto antes ni un minuto después, tata Dios kapusakapusonqa, tata Dios yachan. Qué maravilla, hermano. Entonces kan mana manchanaykichu tiyan ay noqamanchu tukarpawanqa kay coronaviruschu aparpawanqa nispaqa solo Dios ni tata Dios ni kan yachanki noqamanta.
kan yachanki mayk'aqchus pusakapuanki mayk'aqchus señor nispa paypaq makinman saqakunayki tiyan y mana mancharniykichu tiyan según Salmos 100 Salmos pikashan maytachus hermanos niwanchaq 91 pi chay capítulo entero sumaqta songochariwanchis ama laqhaypi purispapis mancharikuychu Tata Dios ya ángeles ninta kachamunqa waqaychasunanpaq nin entonces si chusqan Tata Dios an kawsakushanki chayqa mana mancharichu aycha cuerpo wañuyta nitaq kay espiritual wañuytapis antes suyay wakichisqa listo señorta hap'iqanaykipaq imaynatataq recibinki hina kaqtinqa ñawirikusunchis kay últimos versículosta maychus kashan Tata Diospaq palabran kay Salmos capítulo 116 versículo 15 kay hinata nin kay Salmos pachaq chunka soqtayku hatun t'aqaynin chunka pisqay huchichihllaninpi estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos gloria a Dios manchay kusiña uywan Tata Diosqa qhawan kusikun wawasnin wañupuptinku wow Diospaq palabranqa kaypi niwanchik imaynatachus qan tata mama kuraq tata kuraq mama wawayki Argentinapi Chilepi Brasilpi nimsunki Navidadpaq año nuevopaq hampushani tatay mamay suyawankichik nispa tata mamaqa manchayta kusisqa suyan y tal vez watasmanta hamushan entonces manchay kusisqa reciben suyakun wawayqa chay amunqa nispa suyarikun tata mamaqa ahinata Tata Diosqa nin nuqanchistaqa suyariwanchis presencianman chayananchista qué maravilla chayraykun nishan kaypiqa manchay estimasqa manchay kusi ñawiwan Tata Diosqa qawarin maypachachus wawasnin santos nishan mana tukuy runas nishanchu piskunachus allinta Tata Diospaq palabranman hina kawsakuqkuna wañupuptinkuqa Tata Diosqa kusikun porque nishan hampushan ladoyman wawayqa nispa qué maravilla último versículo Apocalipsis libropi ñawirisunchaq capítulo 21 versículo 4 Apocalipsis kashan iskay chunka hatun t'aqaynin tawa kaqchijllayninpi kay hinata nishan y vi tronos y se sentaron sobre ellos perdón hermanos ni mana chay versículo tacho les qanchin paladon ñawiris qan disculpas tamañaykichaq kay hinata nishan enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron aleluya Tata Dios pichanqa tukuy waqayninchista ñawisninchismanta manaña kanqachu wañuy manaña kanqachu llaki nitaq qaparikuy nitaq unquy imaraykuchus chay ñawpaq imasqa pasapunqa munasqa uyarikuq munasqa hermanoy munasqa hermana manachu munawaq Tata Diospaq pañanman ripuyta creo que tukuy piensayninchikpi yuyayninchikpiqa ninchikpuni ay amaraq wañurqapuymanchu wawitashniqa huch'istushllaraq kanku ari pero sin embargo kaypiqa parece animawanchis wañupuyta munasqa hermanos ni hermanas tukuy uyarikuqkuna siempre y cuando sichus allinta Tata Diosta qatikushanchik yupaychashanchik alabashanchik chay pachaqa Tata Diosqa hermanos ni kusiywan wañuyninchistaqa qawanqa y recibiwasun pusakapuwasunta hanaq pacha glorianman maypichus nin mana kanqachu waqay mana kanqachu wañuy hanaq pachapi manaña kanchu cementerio así que munasqa hermanos ni tiapuwasunchis hanaq pacha cuerpo imaynataq chay hanaq pacha cuerpuri ashka ninku alma llanku salvakun nin hanaq pachamanqa rin nispa mana hinachu Jesucristoqa nin hermanos ni manchachikuychis haqay mayqinchus cuerpo y alma atinman wañuchiyta nin entonces munasqa uyarikuqkuna según kay palabraman hinaqa wakichikuna munasqa hermanos ni atinanchikpaq Tata Diospaq ladoman chayapunanchikpaq ahina kaqtinqa
munani hermano kayan tukuchayta kay hina kanqa wañupuktinchis tukuy piskunachus hermanos ni qhipakuqkuna familia wañupuktinchisqa wakanku yakikunku ninku por fin saqirpawan por fin wañupun tuku kapu kunanri mayk'aq uyan rikusaq mayk'aq tinkusaq maypachachus hanaq pachaman riqtinchis qallarinchis nin piskunachus Cristopi wañupunkuña chaykunawan tinkukamuyta y paykunataq qallarinku chayamusqa chamusqankiqa por fin haqaypi kashan Jesus tinkumusunchaq aleluya munanchik rikuyta tatanchikta mamanchikta piskunatachus saqarpa riwanchikna ñawpa punkuña Diospaq gloriaman yuyarikunchik may momentoschus kusisqas kawsakurqanchis k'achata parlapawaq kanchis sunquchawaq kanchis y kunantaq manaña tata mama uchayri hermanunchik hermananchis uchayri wawanchis munasqa wawanchis wañupun Cristopi tata Diospaq gloriaman kash maypachachus kaypi waqashaqta saqirparinki familiata qosaykita warmiykita wawashniykita hanaq pacha gloriapi hermanos ninchis kashanku imaynatataq tinkuykunki señorwan abrazankichu saltankichu takinkichu hermano munasqa uyarikuq tatatuy yanapawasunchik wakichikuyta señorpa hamuynin qaylla kashan atiwasunchik wakinta tarpayta kawsashaqta wakintaqa wañuyniyta pusakapuwasunchik ñawpaqta wakichikuy munasqa mamay uqtawanpis waturiyki munawaqchu mamayki tatayki ñawpa puña señorpi paywan tinkukamuyta munawaqchu señorwan tinkuyta tata Dios yanapawasunchis comuykurikunchis tata Dios mañakusunchis tata Dios ni listuchu kashayku pusana waykipaq hanaq pacha gloriaykiman allin chay kawsayniykita hermano y hermana qhari warmi allinta k'achata kawsakuna wawashninchistapis allinta pusana hinamanta entero familia hanaq pacha gloriaman chayananchispak mana wakilla nilla mana tatalla nitaq mamalla hanaq pachaman chayashananpaq nitaq wawashnillanchis hanaq pachaman chayananpaq tata Diosni gracias ta haywaqamuyku kay chisipi pachinikuyku kay k'acha palabrasta haywariwasqaykumanta gracias niki tata Diosni kay wayrasimita Diosatay utilizasqaykimanta munakuyniykiyrayku palabraqa wasqaykimanta bendici tukuy uyarikuqkunata wawasta jovenesta matrimoniosta kuraq tatasta kuraq mamasta pastoresta líderes ancianos pastores evangelistas y tukuy vecinos nigo uyarikushanku necesitanku salvación tapaykunatapis tata Diosni yachayku kunanqa chayqamanta imachus significado kasqa wañuypata imaraykuchus hamusqa pikunapaqchus wañuyqa kasqanta tata Diosni munaykupuni señor listos wakitisqaskayta presenciaykiman chiyapunaykupaq ñawishniku ch'inmaypapuktin wañupuktiku imana munaykumanchu separasqas kashayta tataykumanta mamaykumanta wawashniykumanta o warmiykumanta qusaykumanta antes siempre munayku aunque waqtapis pusawasaqku pero hanaq pacha gloriaykiman tukuyniyku chayapuyta munayku gracias qaman kachun kay k'acha palabramanta mañakuyki bendecinaykita uqtawanpis tukuy autoridadesta tukuy suyuspi bendici tukuy piskunachus tata Diosni kashanku onqusqasta atiendespa sacrificakushanku enfrentaspa peligrosta qan tata Diosni waqaychay tukuy hermanosniyta hermanasniyta Diosatay piskunachus kunanqa iglesiaqa wasipi kashan bendici haqay tatata haqay mamata maytachus qallarichun palabraykita compartiyta esposanwan wawitasninwan Diosatay tata Diosni mana templollamantachu yupaychamunayku tiyan mana templollapichu ayunanayku tiyan antes tata Diosni wasiykumanta pacha mask'anayku kashan y chaytaq chayamun tiempo kunanqa qanla yaychanki kawsayniykumanta maytachus qan markashanki ima fechakamachus ima horaskamachus ima minuto segundo kamachus kawsakunaykuta qanmi yachasqanki tata Diosni entonces nimamanta llakikunaykuchu tiyan sinoqa confianayku tiyan juntanayku tiyan kamachiwasqaykuta
gracias kaman tata Dios. Anchata pachikuyku, gracias haywakuyku, makiykiman kawsayniykuta churaspa, tukuy familiaykota, tukuy runamasykuta, vecinuykuta, llaqtaykuta, suyuykuta, kay mundo enterota. Mañakuyku, tata Dios pa sutimpi, Dios churek sutimpi y Espíritu Santo sutimpi, ajina kacha. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Cericio. Tata Dios bendición, cachay, suma palabra manta, que chisip compartir huayco. Creen también, Pastor, as que eres Hanguta, gay, Hawasuyupe, Argentinapi, y Napas Napaikuyun de Chamoña, en apreciaciones, tal vez invitado en el suman Pastor, Nera Caron Yaragafyaspa. Gracias, cachon, tata Dios man, anchata kusikone, lo que monane y sientene de que Dios, Wasinchispi, reinan, gobiernan, Espíritu Santo. Mana tata Dios pa atinenka solamente altar llapichu, púlpito llapichu kashan. Mana templo llapichu, Dios pa presencianka kashan. Wasinchikpipis kashallanta. Y chaymanta kane ancha kusisqa, bendecista y sientene, Señor pa presencia en Espíritu Santo en cuyo con kawsaynipi, chayrayku utawanini, maskana tata Dios ta familia chiso. Y tata Dios bendecichon sapa okta, kay tu tata Dios bendecichon, kay aya mincha, kay semanata, tata Dios bendecichon sapa familiata, sapa personata y sapa runamasita y sapa autoridades y pisconachos, yancanco, policías militares, médicos, enfermeros o enfermeras, yancashanco, kay runamasninchista atiendes. Amén, Pastor, muchas gracias. Ajina Casian, Pastor, muchas gracias de verdad. Somos Palabra Manta y Maratoyapis, cualquier momento que semana los servicios son también a Ereman. Ajinata Dios Palabra Manta compartes, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Gracias que palabra para a Manta. Dios tatancha, hermano, cantapis, kay Wairasimi, radio Palabra de Vidata, bendecichon y tuku y también Dios bendecichon, kay Wakin radios cristianos kaslangutaj. Dios utiliza chunjay kamachista, ajinamanta, purasmanta, animanakuspa, ayunoswan, oración, vigilias, en especial kunanka, hermanos ni, wasinchis, hermanos, culto familiar, altar familiar, hermanos ni, devocional, corresponde a monasca oyaricojona. Amén. Muchas gracias, Pastor Chay. Recomendaciones manta. Dios le bendiga, Pastor. Askamaya Cachumari. Dios llavan, hermano. Tata Dios bendecichon sapota. Amén, amén. Ajinata Pastor Cericio Patiño. Kay taria kuib kay tutay kuib compartirse organja Dios pa seminiscanta. Gracias a Gonchi Tata Dios mancha y soma palabra manta hermanos ni y creen a gambes suma tapuni unanchar saguita. May pichos que hacían kichaipi. Bendiciones cachon a Pastor Cericio Patoku y familia bastante Tata Dios y ahí ta